Il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Chris Bonnet ħabbar li l-2024 kienet sena impenjattiva fejn tlestew ma' 319 proġett infrastrutturali. Fost dawn tlestew 160 triq residenzjali li raw investiment f'żoni pedonali waqt li 52 triq se jtilhom manutenzjoni essenzjali li tipprovdi vjaġġi aktar siguri. U 83 triq raw bidla sostanzjali fin-netwerk ta' elettriku b'kollaborazzjoni mal-Ene Malta. Minn barra hekk kien hemm 12 proġett ta' toroq li kontribwew għal konnettività u maniġġjar traffiku fil-lokalitajiet, fosthom dak tal-Emsida Creek. Triq rurali wkoll inbidlet biex ikun hemm aktar żoni pedonali. Il-Ministru Bonnet irrimarka li l-inkonvenjenzi li jġibu magħhom dawn il-proġetti infrastrutturali bdew jiġu indirizzati b'mod ġdid u differenti. Fil-fatt fl-aħħar 12 xahar Infrastructure Malta bdiet proċess ta' komunikazzjoni diretta mal-komunitajiet affettwati qabel jibdew ix-xogħlijiet biex jiġu evitati problemi bla bżonn u titjib l-esperjenza tar-residenti. Irdu naħdmu biex dejjem dak l-inkonvenjent noqgħodx fl-aħħar mill-aħħar in-nies ix-xogħol jifhmu li jrid isir, in-nies japprezzaw ix-xogħol li qed isir u m'għandix dubju n-nies huma iktar kuntenti li x-xogħol isir milli ma jsir xejn kif kien isir fl-antik fil-pajjiż.